de anebon kane ibirigere to wosa den zugo police prime na ma soldier prime na ma den zugo tibuolie security northern security be upper east security council buolo ba bolga kat pam ki bari ban buolo bala ba buolo ba yele ba kura ka din nga madina kura ka din nga mal bego ka tese bagban makana ba tizini kwe nyeka niginam court ka combat court ka ay court board mal question na yene ka tete buos ka yanking tool security sa banerates gbanga the border to buos go say e wom den be ya po wome e yerin be ya penye MC la fenyerin be ya penye fo wom ya be fo po wome ka bo action ka enam no ke miya action ne ya malbo kaset pali inam ra buolo bala astinga kwem namba banki mal ne la e malbo bonne mpali inam se border la fikina don fi agidi ni salu da mal sila ko yake ke mal de mor bomban ka fana malo ka de pali be ya lempia ba ko yange e wala male wara baba amata pe wala la mal sila nana te miye te bani corona season corona la singdar te miye ba yoto bodana banam po yo border la dinzugo on cross border la an on su across on cross border la an on cross no ya mboro kazina tinye ka soja na polos in lidi nidi ka ba cross border la kwase na yine kama yimbuos border la ban cross da ba yel foni ba wa ba kin malbo ka ba ya yele ba wa ba kin dira fon se ni ka na da ka ba wa ba kin de temi ka bomban ka buoni Boko Haram terrorista temiye ba palalnete ka inam ya escort ni ka border close wada boka inam mora in escort de bayi bayi in kenge malban botila ka ba ya tele da ka ya zi Boko Haram nan ba zinin bed na makena kena person tenga soko din zugo tiyete iwala man kan kam to be ni on ko to kani dina sai to wusa pisi da be boka ka so ra yetena ma to sarami tenam da to misipti ni wai zina fi yakwen sipti ni bala be ni pisa kala ke ka so fazo don ni salo sa mor yon voliyenne fo yayi aye man sa ci man borum kenge kim pa ka yel kan kena pa fo nyori aka zina fu pu afu biza fu manama fu piti ba fu tapa anono bogo seba din zugu ke ka to sa iwala so fa yobre en le mianga ka peace ya kena be peace ya beten ka so yeto so pem da wai ka so yeto so kin duata wai ka so yeto yuki mutu santim pogon wai nana peace na yanga beten ka curfew be mbodum bus question kanga curfew la o meaning abo o pale bo curfew la pale la fi na ka tenga ka ba ikwe metoto ka peace ya betenga curfew be ya yele peace be inam isim curfew la ayenela mpesa yinga peace be ka inam undol se nidi kin sankansa zina ka nidi se kin sankansa nidi ba kin ne ka zina wai ka inam rolo ba kin wai ya mi peace be in rolo ba kin na pali peace nan kai mpesa tanga zugun peace council tenye bankin assembly peace council ba ai bakin sai escort ziba morekin peace be ka ai sai escort zin prime na morekin